moye omoma oni tuem amudi sa bone no nyamfosem no pese obobo so kire me ejuma na papa ne maye ye ne de ye kanka ye company e Ghana nke beka say a group of company nke beka say ejuma ne a group of company senior ye unity group of companies ni ada nke beka say no so a group of companies ese ejuma ne won krabata bebre me fa cho okay ejuma no ye omo ko and robbery ejuma no yeah ne fabino eye omo a omo ko and robbery okay omo ko for robbery yes nko wiam crofo di trosi omo ko for so okay but omo nko nimpa gese nimpa no eni omo ye gidigidi ansa omo de ye nsha omo so omo nko nipa robbers no omo nko jim crofo ajapade okay nemo se wo ye woni omo ye gidigidi dia eno be you afio okay yento aso and at the same time no ye kidnapping mo ye kidnapping okay and at the same time kidnapping here dey kidnapping no to say ye ni obi be kasa ye chinkwala sie enya nkwala nkwa empenfo kan okay mo chi omo sie sesen like ye di omo hye baby na ye bi so omo ebusuafo sika so omo fa sika mbra ebusuan na enya sa sika na mfa mba na ye di omo etu kwan ko outside mo shankrofo se bi am se obi madamfo anase menua na mo ache no mo chi obi o ni nsem osika yes anya so obi o ni nsem osika because ye ntumi wo say onkrofo osika na say onkrofo ni sika aha okay na ye wall street guys so omo no omo man sa information no more street guys yes omo ma mo information tip off okay and Ghana haya nsem wo nyina si Ghana ya ye ti hey Ghana haya na me ne okay IGP utie de yanto aso Ghana haya na me no kasa na yewo ebinum so omo ye omo hage account okay and me lie no awu dwumedi awu die no and some be hacking to be account yeah hacking to be account their account Facebook account and their account oh bank account just a mobile money account networkings you tracking crowd companies account near there your street and I make us say your street guys are omo begina wo screen anim so omo papa ebinum wo no ma min kasa omo nyina anye but ebinum wo mu a omo ye but most of them na kasa de omo ye bebrena enye yenuanum ya omo aye mobile money account in kakaka wo mo nsa ko ma no mutumi hack into the account na mo yi omo sika yet me hack into mpacho mo mobile money vendors no mpacho mo tie me say wonya aye similar problem a ene wo behu ne cover buy chen so yento aso enye agent no mobile money merchant nkwa okay ye hage ATM ye tragi ATM every draw man for sika fi omo ATM so ne adade enyama bebre okay and then mimisa kwani amofa so amoye because e brain pese obi bie niam so bone amoye na nkasa no na fe e cut across ne hunu se ebi na wo de wo madwuma wo ye no ebi na ma network no mo hyase e track you eyi uniema yento aso CCTV cameras nyina no ye installer ye tumi di track you sebi wo phone ekuta okra no ye betumi aye bibia to phone so sebi excuse me to say say wo ne wo yele dampa so mo fa mo ho kra na a video bibia e de ba ye system no so na ya afro na ya catch say ye nya wo video say e da say date say wo ne wo kunu dai ye wo naked videos wo pia ye be yi videos ni bi na ye de atro into e ba no sa na ye yi baby a wo private part and asa wo ne wo kunu ye mo naked na ye yi sa video no na ye de asen no say we di ade answer say ye wo videos ni nyina into ye hia sika say one farmer ye na ye be post akọ social media sa ana di ebiem juma ne be me sure say sa de we nipa bebre afamu a they can also bear us out they can testify say okay every ebetwam na be our boyfriend or girlfriend be anase wo kunu bi ana wo yiri bi wo ne ko die obi nkaso anya ho information wa bra mo ngasa bi amunya video ye ne ade e bi ana obi plant camera bi o ba bi a hidden camera bi a wa hu no na make us say cameras no ye de ba wo kra wo hu say be install cameras no wo fia wo ye den wo hu be bi a camera na bo enu abakwa wo kan am yem hye me pa say
ebi a omo pese mo tracking crofo chi omo ma wo school a sakura ne she uniform na se bia mo ni di na chi a eno no mo se mo ye wo traffic mo traffic but mo tie ne ye no san traffic boys no na me endra na me ka bibi say senke wo mimu a nkende Ghana nka wo do ba e school a nka hye ne uniform twon wo do school ma na wa hye ne uniform no denti because school uniform na hye akola ne badge na ebom na etumi track akola no ko akola no school mu endra me yi pictures bi kire wo say senior my address no say me ba school mu na me ka say reverend and I osafo e na asoma me wo say wa ye busy into member na me be fa ne ba wo fa boni nsusu you are very noble man you fa boni nsusu so wo fa boni nsusu me into no anipa no ogina traffic ni mu no ono no we twa wo ba no and at the same time no so no opeja wo wiper na na wa paper screen so na ultimate traffic ojina traffic ni mu no so de bia nkura bi ba no ma be paper wiper ni mu tie use some microphone ni bi enti obaka no be paper no ye den ultimate all the tracking device no okay ultimate the ball car no ho ultimate the ball how obesi the aboka no a wonti really saman chirawa senyambo e china start say ye du e honom na say menya wiper me chiraw enya wiper nkwa na ye de bo baby bebre e wo kan wiper paper windscreen no yes baby bebre o honom a ye de bo say ye du honom a menya wiper me chiraw okay ATM se menya ATM a me chiraw okay me ye be demonstration wa okay ochira me de ATM beba ya be demonstration me ma ko pe wiper ni bi ato abram the paper a shield screen no I hwe na na yetumi di ball car tie ho kra na so wo de car no kwa organizer wo kra organizer ni hu say device bo tie no ho da na se mo hwe ba bi obekọ nyina yes be bi obekọ bia internet na san nipa no kutes kana so do danger zone na ya adwe tie no really yes 93.5 kwa na mo fa so mo betumi adwe tie na make say be dia de be bo no This is serious. Seni pane de ball car no ho e wo traffic ni mu a ye be fie ye ba ofie anadwo na ye be betu na ye de abo be bi atai ne wo no ntino wo na mte se bia wo kokuma ase wako clear usika wo ba be wudu nkokwa na se baby bush zone bi na ya dwetai no no ma rush it does all this can be ba na say ye be finish na ye be first can na call two things. It's happening in Ghana here, I'm telling you. Since me engage the sense of the BNI ne other security agencies are obetimi aboa me yehwemu attrack sankofo nyina. Me ka je say omo ye ready na so omo pese me ni omo ye adwuma ma ye ready me bo omo say ye nyina ye pe Ghana yi endo na me ka bibi say Ghana police me di mebo Ghana police abaso because Ghana police ye adwuma pa. Se Ghana police enya equipment ese so mo fanye adwuma I'm telling you ombe yire omo Ghana besesa chire me se Ghana police any CIDs yenji empanyinsam to nkan se pani bi beka se ni yenji sanyama na infiri wono na ye mo good equipment so mo fanye adwuma o mo fanye investigations o mo fan call out o mo fan call patrol I'm telling you omo yadwuma omo onim die no obi eni hon mo betumedi nkwasiasem wo Ghana 93.5 very well nyame show pass what boy Ghana police for abaso say they lack logistics and if me too kwan me hu other countries senior omo police edwuma mo security in the city and na me hu Ghana police so senior omo security a city but the Ghana police enya good equipment any ye empanyinsam se boss ni me penny ni me ye wo your best akeme ni adade ye yi sanya mani free one ma I'm telling you 2012 2013 I say it's been Alex na company bi o hanom a minim so if they are still around wo mo tun talk cars mo bowura mo showroom mo ko yi car back free wa wo mo hunu car ni besi de se sa company no etia me mbo company ni din se otia obetumi aba ma kire no bebia aka ne ho obetumi a kire no yes nipa mo de ka en na chief ni use me mbo so mo ye ready ye be kire na ye car bay na ye do a ye be kan na ye car bay V8 mpacha ye bay na yirai
Is it 2012, 2013? Mu no. E kwan be so na mo fa so mo ko yi car no. I'm a Sandra Kram yi sa pictures ni chire. Yeah. Na ma bot tie. Yes. What's your white top? Na ma long sleeves. Yeah. My boss suit. A boss suit. Come on. Me shave fine. Yeah. Na ma bo me mirror shoe. Na ye call honum ti ye call honum na ye 3. Je call no na ye kaso ye peka dia ye ejuma. Ye peka dia ye ejuma. No mo so ejuma be na ye che mo so ye de koma ye boss, but it's just a surprise na ye de man ye person fa man as a surprise. No mo so sa. To mo chekire ye cars na indika no kwa me sheda gina ka no mo mutwa me picture. So be sha na cars no V8 ni to so bebre si wonum young register ye. You so ndeka no ya register will be used to Ghana. Omunya documents we na omo register. Reverend Ghana na ye wono. Enipa ye can asem you. Se ba ni pani a. I'm telling you, onim pay for bebre. Enye futuro bi na otugu ye ni. Reverend, se minim ni America. Ye ndu hono. Na we mfa dia ketwa na me yes start say yesane mu a we yembe show. You are listening to Vision 1 FM 93.5. Se kase yesane mu a mobile money for no ne kidnappers no me me problem kesi pa Ghana. Any bankers. Bank ejuma no because ubetumi akla nyama efi outside. Na wunim se sika da account mu kwekwa yi sika ne de akra onyama obeba na yesi why withdraw adada. So me bank account say me save your bank here. Yes. Me sika no me clear but na yakasa ma clear how. Ka be so say wo kwekwa yi no obeka cho say wunni why withdraw wunni sika wa account mu isu branch bi eni wonu ma eche say why withdraw 93.5 FM. Yendu baby a ne sane mu a mechre but how to prevent it no so mopia omombra I'm ready to teach them how to prevent it. Vision 1, it's number 1. Ya be drew sa ebiane nyina so ebia wo ye mobile money vendor obetie bi na wo hunu anamo afri na ekọ obabetu afei kwan be na mfa so mo kidnapping crofo won say sesia no ewiase na ya wono youth ni bebre eni briska youth ni bebre eni briska ena yesanso wo enkrofo a like emaya young girls are wa employer omo outside to say bia we to kwan if you wale brumpruku wa bag akrasa wo babu pedwuma bia ye na we baby share sa girls bia o me ka tro so bra mebo amanya adwuma ma wa ye nti one sa no be frɛ nye nti o frɛ hia na ya send sa girl ni sika so onko pay hotel ana so onko pay room bi mfa anya de on rent man se na ebe ya nipa na ni beka ntino ene ne sa ne nipa no ye betumi ama no be 3 months ana 4 months not ho. Really? Yes. 3 months ana 4 months not ho no ye feed no ye bibia ye man ne je to ntale ne bibia ma no nti one day obeka tro so one ne boss aka se we ni boss se on be fa ne nko no de ko tama odoko hin tema. Okay, no do kwa okoyede ukoye adwuma na okoyede hono ema bebre asofo binum na make say story ne de wa ensam ne de bebre ho asofo hono mo yade hono ye ema nkwa na ho no asofo ema ya nkwa na ho ukọ ubie fie ni sisi a ema we hu kra be ye 200 to we amu fie ho ai unim ukai fie ho. Oh yeah, me kai ho makọ once but me kai Mako was vet me kai. Ubetime lady apostle for the yakura ho. Omo ye ready omombra, but me wie story in dia omo ye ready meba. Very well. 93.5. E drum the man ko gu anoma ide. E man no asofo binum won ma ye ne omo be harvest e binum won ma ye ton omo ida se wo de webusa de sika beba ye wo Philippians ni o beto omo de ko omo ko outside ko ye excuse me to say we ye sorry adwuma na omo ko ye sexy videos but o tio omo ka every month. Really? Yes. Into no bisa no so ko do outside ye ni gwa say so be san e chia bagana no na waka wono because of when we send the videos na ba out. Hey.
Yes. But wobɛyɛ star. Emma bebree wɔ hɔ no. Emma bebree wɔ hɔ. Nti omu shia man wo he na omu chi omu. Na make us say yafa ebinom wɔ outside. Girls ne nam. Emma omo ne nam abɔnten ne circle la pass. Enye omo nyina